lonjok kepada kata pemantau yang kata hawa. Fatarda pokok jika bereda ke Muhammad. Kah berpuas ke Muhammad. Kata bereda ke Muhammad. Itu kata Allah. Negara dalam tafsir surat At-Tuhan dan begitu Nabi ini bu. Sedih orang dengar. Ya Allah, wahai Allah, la ardi lonhan reda kedon ya Allah, lonhan sayang kedon ya Allah, lonhan rindu kedon ya Allah, lonhan puas kedon ya Allah. Wa wahidun min ummati finnar, menyebabkan situasi umat lon dalam neraka. Sedih malu deh. Lon ya Allah han puas Muhammad, lon akan lonjok kepada kata wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, lon akan lonjok kepada kata pemantau yang kata laki ya Muhammad. Pokok jika kata bereda ke lon kata Allah ya Allah ke Nabi Muhammad, la ardi halon reda ke don, halon puas ke don, wa wahidun min ummati finnar, menyebabkan